Jo, jaz Namo, amo socialec, reprezentam folk. Veš, da včeraj sem jo videl, žalostno gospo, ki poznajo jo kot Vido. Slabo je pa to, da se ne more oglašati sino in da se mora pri teh letih zanašati na pokojnino. Let's do it, ok? Biggie ali Tupac? Tupac. Jay-Z ali Nas? Nas. 50 Cent ali Eminem? Eminem. J. Cole ali Kendrick Lamar? Kendrick Lamar. Bob Marley ali Frank Sinatra? Bob Marley. Just Blaze ali Pharrell? Pharrell. Snoop Dogg ali Dr. Dre? Dr. Dre. Migos ali Drake? Drake. Burek ali Pizza? Burek. Trap ali Boom Bap? Boom bap. Flow ali Rime? Rime. Band ali DJ? Band. Zlatko ali Trekaj? Zlatko. Nipke ali Čale Sade? Nipke. BMW ali Mercedes? BMW. Lamborghini ali Ferrari? Ferrari. Nike ali Adidas? Nike. Nemčija ali Italija? Italija. Battle ali freestyle? Freestyle. Zima ali poletje? Poletje. Zakaj? Ker mi je bolj fajn, pa lahko sem nag. Jameson ali Jack? Jack. Jäger ali whisky? Whisky. Netflix ali YouTube? Netflix. Facebook ali Instagram? Instagram. Basket ali fuzbal? Fuzbal. Kava ali čaj? Čaj. Knjiga ali TV? Knjiga. Pes ali mačka? Pes. Pivo ali vino? Pivo. Skate ali bicikl? Bicikla. Gore ali morje? Morje. Open air ali klub? Open air. Rock ali house? Rock. K4 ali Metelkova? Metelkova. Cirkus ali Kino Šiška? Kino Šiška. Zakaj smo mogli zdaj razmišljati? Tukaj sama.